Jayo Radha Madhava Jayo Radha Madhava Shri Radha Madhava ki jai. Se čujemo. Hare Krishna svima. Dobrodošli na ovaj veliki festival. Pojava gospodina inkarnacije, gospodina Nisihadeva. Gospodin se često pojavljuje ovdje s nama. Danas je povoljan dan zato što na rođendanske dane slavljenik je uvijek dobro raspoložen i spreman je dati blagoslove drugima. U biti pravi rođendan je kad u nekoj slavi služi druge i napravi fist i ugosti ljude i tako. Tako da i tako je isto gospodin Nisihade je danas jako milosti, možemo ga zatražiti za blagoslove, za uputiti molitve, za naš duhovni život i vjerujem da će se gospodin nama obratiti. U Bhagavatamu je opisana zabava gospodina Nisihadeva i vrlo je neobična, čak je zapalo oku Maharaj Parišitu te on postavlja pitanje kada je čuo o toj zabavi, pita se kako je to moguće da otac bude tako nasilan prema svom djetetu, a dijete ne samo da je dijete, nego je bio i učen, bio je dobrog ponašanja, bio je dobrih odlika, bio je nenasilno dijete, ali prekrasan dječak. Ali kako je to moguće? Inače, Bhagavatam je pun priča i sve priče tamo nisu baš najljepše. Ima dosta i nasilja, ima dosta i ubijanja i priroda ljudskog svijeta, tako da jednostavno ljudi znaju biti okrutni. Međutim, ovo je zapalo njemu za pažnju. Kako je moguće da je tako otac bio nasilan prema svome djetetu? Po prirodi, otac treba biti zaštitnik, treba dati usmjerenje, zaštitu, hranu, što god treba. Nikako u tom smislu da bude tako nasilan. I on se često postavlja pitanje kako demonska priroda može postati toliko jaka da osoba izgubi čak i prirodnu roditeljsku ljubav. To će se provlačiti kroz cijelu priču Nisihadeva. I s druge strane, odakle proladi malom dječaku tolika snaga da to sve izdrži. Kad vi gledate, Krišna često govori o svom dolasku u materijalni svijet. U Bhagavad Gita je opisano da on dolazi često, paritrana saduna, vinaša, čadrušketam, dharma, samstapa, nartaja. On dolazi da bi uspostavio načela religije koja se često gube jer ljudi zaborave. Što zbog osobnog interesa, što jednostavno zbog uslovljenosti. Dolazi isto tako da spasi one koji su njemu dragi, oni koji slušaju njegovu riječ, koji slijede njegov primjer. I dolazi da uništi prepreke koje su na tom putu. Međutim, on kako je svemoćan, stvarno nema razloga da odlazi u materijalni svijet, da uopće silazi u materijalni svijet. Međutim, on voli interakciju, gospodin voli interakciju. Gospodina nećete naći nikad samog, nego on uvijek okružen sa svojim baktama. To je ta jedna lijepa karakteristika gospodina Samala. Tako on je cijelo vrijeme tu s nama. Pogledamo Mahabharatu, Ramayanu, sve te lijepe epove, Purane. Vidimo da je gospodin bio prisutan na svakom polju postojanja u materijalnom svijetu. Bio je prijatelj, bio je otac, bio je sin, bio je neprijatelj nekima, mada on sam nema neprijatelje. Ima jako veliku zainteresiranost da bude tu s nama. Ne? Tako da ova cijela priča o Hiranyakashipu počinje jako davno kada su četvorica Kumara htjeli ući u duhovni svijet i
Džaj Vidžaj koji su bili na vratima duhovnog svijeta gledaju što je, pregledavaju dokumente, da li ste vi spremni ući unutra. I vidješ da su njih 4 dječaka, nisu pravilno obučeni, bili su goli, obučeni sa 10 pravaca. Džaj Vidžaj nisu im dopustili da uđu, tu nastaje to prokletstvo. Oni nezadovoljni proklinju Džaj Vidžaj da padne iz duhovnog svijeta. Višu staje na njihovu stranu, međutim, sagleda da mogla bi to biti jedna velika zabava, pa neka odu u materijalni svijet, ja ću se s njima boriti. Tako da bakte u biti dolaze na nivo demona u 3 života. 3 puta će se roditi kao demoni. I interesantno je kad se pojavljuju kao demoni, ne djeluju kao bakte više. Jednostavno, kompletno su obuzeti sa tom ulogom. Bog postaje najveći neprijatelj. Bog postaje najveći suparnik. Sjećam se kad je šla Prabhupada pa rekao da trebamo paziti kako ćemo iskoristiti ljudski oblik života. Pa se onda misliš, pa dobro, Krišna je milostiv, pa nekako ću se izvući. Međutim, vidimo čak kada dođeš sa misijom kao bakta, ok, postajem demon. I u tom trenutku te to preuzme, ti više ne znaš da je to Bog, da je to bilo tvoj dobronamjer, ti se kompletno to ulozi. Jednom su u Indiji imali ove drame. I baš je bila drama o Nisihadevu. I čovjek je glumio Nisihadeva i drugi čovjek je bio Hiranyakashipu. Ide drama i sad dolazi do toga da ubija Nisihadev Hiranyakashipa i on je uzeo tog čovjeka i ubio ga. To je istina priča. Priča mi je Guru Maharaj. Ubio ga i on je ušao kompletno u tu ulogu. I onda su ga uhapsili, sad što će s njima, odveli ga na sud i sad to bilo suđenje i na sudu su oni skušali da on uopće nije bio svoj, da on je jednostavno poprimio tu ulogu. I oslobodili su ga, ali su mu zabranili da više glumi igdje. Tako da njih dvojica se pojavljuju i sad što će demoni? Demoni hoće što više uživati u ovom svijetu. Mislim, ja ne volim koristiti riječ demoni, jednostavno to nekako onako, nije baš drago. Ali u biti kad vidiš taj opis koja je to klasa ljudi, što vidiš da je to jako prisutno danas. Oni se ne pojavljuju, ne plašete ništa dok ne nagaziš na žud, dok im ne spriječiš njihove želje, njihovo uživanje. Evo vam primjer, nafta nema, sad nafta je zablokirana u Iranu, što se događa? Odmah rat. Nema više ajmo sad pregovarati, nego satari sve Nema veze, ali tamo su djeca, žene, bilo ko. Ja nisam ničijoj strani, samo hoću reći dokle to ide. Ekonomska stvar je na prvom mjestu, ljudi su na drugom mjestu, hoće biti, neće, nema veze. Tako su njih dvojica, Hiranyakashipu je bio inteligencija, Hiranyaksha je bio snaga. Su se dogovorili, mi ćemo pokoriti cijeli svijet. Uživanje na maksimalno. I šta je njihov problem bio? Oni su skužili da bi mogao stvarno uživati, moraš biti vlasnik svega. Ako nisi vlasnik, onda ne možeš baš uživati. Lopov, teško da može uživati. Može neko vrijeme, ali uvijek u strahu neko će me uhvatiti. I druga stvar je, moraš biti kontrolor okolnosti. Jel? Ako nisi to, onda opet možeš imati sve, možeš biti vlasnik svega što onaj kupi Ferrari, možete često vidjeti na YouTube-u, kupi Ferrari, krene na semafor i za 5 metara 10 se stuče jer jednostavno nema kontrola nad tim vozilom. On je mogao kupiti, ali nije mogao iskontrolirati. Stoga prava kontrola, prava uživanja, ako imaš i kontrolu, imaš i vlasništvo. I oni su pokušali s tim ići naprijed. Išli su toliko duboko da su kopali sve rude zemlje, pogotovo zlato, i uspjeli su napraviti neravnotežu kod planete Zemlje. Šrila Prabhupada govori da tu su više ima faktora zašto bi Zemlja mogla biti ugrožena. Oni su zbog kopanja zlata, a Zemlja je izašla iz orbite i pala u ocean koji se nalazi u materijalnom svijetu, u ovom kozmosu. I tu kad dolazi do tako velikog problema, onda se sam gospodin pojavljuje i ubija Hiranyakshu. I sada Hiranyakashipu je jako ogorčen. Razmišlja, čovjek, ubio mi je brata, ne mogu vjerovati. Gospodin mi trebao biti jednak prema svima. Sarvo ham, sarva bhute, šu, piše u Bhagavad Giti. On je jednak svima, prema svima. Međutim, on je sad uzeo stranu polubogova.
kako je to moguće. I u principu on je na taj način isto smatrao da gospodin je napravio grešku i da on uopće nije baš pravi gospodin u biti. On ima svojih mana, svojih grešaka. I rekao, moramo se osvetiti za to. I naravno onda je napao brahmansku kulturu, napravio je brahmane, žrtvu, krave, sve što je povezano sa božanskim, on je htio uništiti. Kaže da je uspio čak i toliko da su polubogovi bili njihovi sluge. Znači, kad mu je bilo vruće, on bi pozvao Surju, Surja dođe, molim, taj malo, podesi tu temperaturu, 25, idealno, nema više od toga. Ko klima. Kada treba kiša, on bi rekao, idi, ok, aj sad pusti kišu, treba nam malo kiše osvježenja. Ali toliko je bio moćan. Neko je isto rekao da je u biti, da one sve grešne osobe on bi slao u raj, a pobožne bi slao pakao, ima takvu moć. Nevjerojatno. Interesantno, kad je Hiranjakša napustio tijelo, onda su, normalno, ovi su bili ogorčeni, njegova obitelj, njegovi prijatelji. I Hiranjakša preuzima ulogu osobe koja će ih utješiti i on onda citira šastre i govori kako je sve prolazno u materijalnom svijetu, kako je duša iznad tijela, da ne treba žalovati za ničim. Koristi same svete spise, nevjerovatno je. I njih uspije nekako utješiti. I onda daje zavjet da će stvarno ubiti Višnua. Jednostavno nema više. To je to. Samo mi treba jedna stvar, trebam postati besmrtan. Tu sam slab. Sve imam, ali besmrtnost nemam. Ako sam besmrtan, niko me ne može ubiti, znači ja sam 100% jači. I dolazi, radi velike strogosti. Brahma dolazi zadovoljan s njegovim strogostima. Radio strogosti koje niko od nas ne može ni zamisliti. I daje mu blagoslov i kaže, Hiranjakšipu, ja bih htio biti besmrtan. Brahma kaže, ne mogu ti to dati. Ja to nemam, pa ti ne mogu ni dati. Ako nemaš nešto, što ću? Dobro, idemo onda ovako. Da ne bude zemlja, zrak, da ne budem ubijen ni na zemlji, ni na zraku. Ni unutra, ni u vani, ni od oružja, ni od ljudskog bića, ni od životinje. I on sad pokušava na sve moguće načine sebe zaštititi. I koristi sve te suprotnosti koje su prisutne u materijalnom svijetu. I Brahma kaže, može, nije problem. I sad jedna zanimljiva stvar, dok je on meditirao na gospodina, meditirao da dobije te moći, radio strogosti. S druge strane, polubogovi su vidjeli da je on odsutan i onda su napali i zauzeli opet to kraljevstvo Indre gdje je on bio. I uhvatili su Kajadu, njegovu suprugu od Hiranjakšipu, a Kajadu bila trudna sa malim Praladom. I htjeli su je odmah likvidirati. Jer su pretpostavljali da od nje će izrasti novi demon, s kojim će se morati sukobljavati. Onda bolje ga uništiti dok je mali. Sjećam se kad je Sačinandana Maharaj rekao da je sa natama se bolje borite dok su još male, jer kad narastu teško. Kad imaš malog onoga morskog psa, možeš ga otresti od zemlju, bilo što. Ali kad naraste, onda više nije to takva priča. Međutim, Narada Muni dolazi i kaže, nemojte nju dirati jer unutra je čisti bakta gospodina i on će napraviti veliki preokret u svijetu. I ja ću joj dati zaštitu. I Narada Muni odvodi Kajadu u svoj ašram. Kajadu ga lijepo služi, a zauzvrat Narada Muni govori o duhovnom znanju i objašnjava sve poante duhovnog znanja. I zanimljiv je taj stih gdje, mislim da ga nisam čak ni kopirao, gdje se govori da Prahlad govori kako je njegova majka zbog protoka vremena, te zbog toga što je bila žena, nije mogla ta uputstva zadržati za sebe. Nije ih mogla zapamtiti uvijete, primijeniti. I Šrila Prabhupada kaže u komentaru, zato što je bila takva okolnost da je ona brinula za Prahlada, zato što je jedva čekala da se vrati muž, da je zaštiti, čekala je što će biti s menom. Jednostavno nije se mogla koncentrirati na duhovno uputstvo koje je u biti Prahlad Maharaj uspio zapamtiti. To je jedna poanta kod nas da smo isto mi nalazimo u mnogim nezavidnim situacijama gdje jednostavno čovjek lako može izgubiti duhovne uputstva, pogotovo ako ih ne osvježava svakodnevno.
Vagata, on se kaže, nitija Bhagavata seva, treba svaki dan se podsjećati na duhovne stvari. Možemo vidjeti da čak neki članovi naše pokreta su od neke vjere u Boga i ne znam, od služenja Boga došli do toga da budu agnostici, a neki čak i ateisti. Jako zanimljivo, ne? Ne osuđujem nikoga, ne kažem koji to raspon može biti od jedne vjere u Boga do kompletnog ateizma. Ako se ne posvetimo tom duhovnom znanju svakodnevno. I sad imamo tu jedan sukob između božanske i demonske prirode. Kaže gospodin Krišna u 16. poglavlju da postoje dvije prirode, jedna je božanska, jedna je demonska. I uvjerava Arjunu da se on nije rodio sa demonskom prirodom, već božanskom. I onda idu 2-3 stiha koji govore što je božanska energija, koje su to božanske odlike, i onda ide gomilu stihova koji govori koje su demonske odlike. Požuda, pohlepa. Međutim, zavist odjednom javlja kao najveći problem u svemu tome, jer u biti zavisti radimo mnoge stvari. I zbog te zavisti osoba ne može se radovati uspjehu druga. Nego on nije samo nezadovoljan zato što nema, nego je nezadovoljan zato što drugi ima. To je veći problem. Ne što ja nemam, nego što drugi nema. To je još veći problem za mene. I možemo vidjeti kako u biti živo biće bude privučeno sa materijalnim svijetom, razmišlja objektima osjetila. Onda se razvija ta želja da uživa ta osjetila. Ja to više pumsam sanga stešu pođajte. To društvo sa tom željom te stvara još veću ovisnost. Sanga sađajte kama, to je jaka intenzivna želja za uživanje kama, kroda biđajati. Kad se želja ne može ispuniti, a nikad se ne može ispuniti u materijalnom svijetu, pogotovo ako je materijalna, onda nastaje ogromna ljutnja i ta ljutnja intenzivirana ide skroz do ludila. I to je jedno objašnjenje zašto je Prahlad Maharaj bio toliko ljut prema svom sinu, jer je on vidio nešto što on nema i nije mogao imati. I zbog te velike želje da kontrolira svog sina i da sve bude onako kako je on zamislio, iz te velike želje nastaje tolika ljutnja da on Prahlada želi ubiti. Nije mogao to nikako zamisliti. Znači, Prahlad ide u školu. Otac ga poslao u školu kao svako drugo dijete. U školi su bili 2 učitelja koji su ga učili svim tim demonskim odlikama. Da moraš pokoriti neprijatelja, da moraš vladati, da moraš biti nemilosadan, da nikad nije dosta. Međutim, Prahlad Maharaj od rođenja bio bhakta, čuje te instrukcije Narada Munija i nije se dao pokolebati i vidio da u tome nema istine. I prvi put kad ga otac poziva, on kaže, oče, za tebe je bilo najbolje da odeš u šumu i obožavaš gospodina Višnua. Ostavi ovo sve. Ovo stavi politiku, nije to za tebe. I onda Hiranyakashipu poziva na red te učitelje, kaže, niste ga dobro naučili, ajde malo to stisnite, ćete imati problema. Znate da ja sam lak na maču, odu glave za čas, napravite nešto. I onda je prošao još jedan period podučavanja Prahlad Maharaja i taj sljedeći put kad dolazi, on govori o 9 procesa bhakti. I opet uvjerava oca da bi on trebao obožavati Višnua, da je to najbolja stvar na svijetu. I u tom momentu se Hiranyakashipu kompletno gubi, on gubi sve granice i jednostavno kaže, ubijte to dijete. Napravite što god znate, samo ga ubijte, neka nestane. I ne znam šta piše tamo da je 10-11 načina su ga pokušali ubiti. Prahlad Maharaj je jako bio miran, on je samo molio gospodina, ali mislio na njega, ne znam, mantra Om Namo Narayana, koja mantra je bila, ne znam. I nisu ga uspjeli ubiti. U najluđim situacijama on je bio netaknut među zmijama, kad su ga bacili iz planinu. Uglavnom, to su stvari koje ljudi umiru svakodnevno. Pao je s planine, išao je malo gledat Dinaru, ne znam, Velebit, onda se skotrljao dole, ali ugazija na poskoka. Ne znam, što je još bilo, slonove. Slon ga zgazio, malo bio preblizu. Upaju vruće ulje. I tako nešto. Ima jedno mjesto
gdje isto taj Nisihadev tempel i onda svo to ulje koje oni njega obožavaju i zalivaju, oni to u neku veliku jamu puštaju to ulje, sad to neko jezero sa uljem i rekli su da jedan puđari upao i utopio se. Nije mogu izaći, nema onog uzgona, ali samo je upao i gotovo. Strašno. Ima, ne znam, 500 litara tog ulja. I sad pokušavaju ubiti Pralada i ne ide. I sad je to kod Nisihadev onaj moment. On je posumnjao kompletno u sebe. Čekaj malo, ovo malo dijete koje je bespomoćno, što je to 5 godina ili 7, koliko ima Pralada? To je jedan šamar i gotovo, ali on je gotov. Ne mogu mu ništa. Ne mogu ga ubiti. Što sad? Što je to sad? I u sljedećem momentu sastaje se sa Praladom i pita Pralada, molim te mi reci, izvor tvoje moći. Ko je? Odakle ti? I Pralad kaže, izvor moje moći je isti kao izvor tvoje moći. Samo ga ja poštujem, ti ne. I onda ludo, ko je to? Opet Višnu? Je Višnu. Kako si znao? Pa gdje je taj Višnu? Gdje je taj Višnu? Gdje je taj Višnu? I sad Pralad, kako je bio fiksiran u Gospodina, on je bio na nivou samadija, on Višnua vidio svugdje. I dok god je pogledao, pa svugdje. I onda na kraju je rekao, ali on stupu. I on kaže, pogledaj i vidi Višnu. Je. I u tom momentu pojavlja se Višnu i Hiranyakashipu vidi da je to forma koja nikad u životu nije vidio, ne može spojiti s ničim. Točno ono od čega sam se osigurao, ko ova osiguranja, isto ova svjetovna osigurao sam da oni nađu nešto, a nisi dobro osiguran. Još od tog doba valjda ide. Nisi čitao mala slova. Kaže, od svega što sam se osigurao, on je otjelovljenje baš suprotno od toga. On će me uništiti. I nema on ide dalje. Zasivio do kraja i sad u toj bitci jednom trenutku ni Hiranyakashipu nestaje i ni Singade ga ne vidi. I onda Šrila Prabhupada kaže da u biti to nestajanje je, kaže da tama ne može biti u prisustvu svjetla. I pošto gospodin Nisihadev je svjetlo, tama jednostavno nestala. I za taj moment je Hiranyakashipu nestao. I nema veze, nastavlja se borba, Hiranyakashipu bude okončan, ubijen i njegova vojska i sve. I sad i sad su svi u frci. Ko će prići Nisihadevu jer jednostavno niko nema odnosa takvim oblikom. Niko ne voli kad je neko ljut, kad je neko van sebe, kad bijesan, kad je nekog ubiješ, pa sad ajde priča s tom osobom. Nema šanse. I nisu znali. Kaže, Lakšmi, gle, on je moj muž, ali ovakvu formu nisam baš vidjela, ne znam što da kažem. Ja ne bi rađe. Mi kad se posadimo svako na svoju stranu. I onda kažu, Prahlad Maharaj, ovdje ti možeš ti možda gospodinu prići. I on bez problema ode kod gospodina. I u momentu kad se približio gospodinu, gospodin jednostavno pređe u oblik, u raspoloženje oca. Uzme Prahlada, potaša ga po glavi. Vidimo i slike gdje Prahlad sjedi na bedri od gospodina i imamo u Simačalama. Prahlad sjedi tu i onda ta ljubavna razmjena između njih dvoje. Čak u psihologiji Sigmund Freud isto kaže da osoba koja nije imala dobar odnos sa ocem, svjetovnim ocem, je tražila utočište u Bogu. Našli su neko istraživanje, nemam pojma. Ali uglavnom, Nisihadev pokaže što znači biti pravi otac, što znači pravi zaštitnik. I sad dolazimo do toga da gospodin Nisihadev daje blagoslove ovome Prahlad Maharaju. Kad god se gospodin pojavi, on daje blagoslove. Možete pitati za blagoslove. I on kaže, poželi što god hoćeš, daću ti kraljevstvo, daću ti novce, daću ti što god hoćeš. I Prahlad kaže, ja ne bi baš to mi izgleda kao biznis. Vidio sam kako je moj otac djelovao, ne bi tako, nikako obilje, ne bi ništa s kraljevstvom, ne bi ništa za sebe. Pa daj nešto ti moram dati. On kaže, pa jednu stvar želim što se tiče mene je da te nikad ne zaboravim, nego da te uvijek služim, da to ne ostane, da to ne zaboravim nikada, to mi je najbitnije.
A druga stvar, ako možeš moga oca ipak oprostit mu, on ipak je malo se zanio. Ja mu ništa ne zamjeram. Je da se malo čudno igrao s menom, to je neko bio isto ispričao. Pa, na razne načine se ne stavljao neke iskušenja, ali ja mu to stvarno ne zamjeram, jer je bio kompletno na transcendentalnom nivou. I u tom momentu gospodin Sihade kaže da on 21 generaciju izbavlja samim tim što je čisti baktan. I biva jako zadovoljan sa Prahlad Maharadžom. I sad, ovako kad čujete tu priču, razmišljate se u biti kako mnoge pouke možemo izvući iz toga. Jedna od najvećih nama kao baktama danas izazova je distrakcija. Ja mislim da sad da uzmemo mobitele, da idem pogledati koliko ste dnevno na tim mobitelima. Da bi bilo šokantno malo otkriće. Ja se ponekad šokiram kad vidim koliko vremena potrošim na taj uređaj. I ta distrakcija je u biti glavna moć i glavna stvar da koju nas iluzija hoće dobiti. Kad pogledamo i sam materijalni svijet imamo suprotnosti, toplo, hladno, lijepo, ružno, visoko, nisko, što god. I Krišna kaže, Arjuni, trebaš te stvari tolerirati, trebaš se izdići iznad tih stvari. Šitošna, suka, duka, daha, šita, ušna, ljeto, zima. Ti to ne možeš zaustaviti, te stvari idu, te promjene idu, te suprotnosti idu. Ti moraš ići iznad toga. Traj gunja viša veda, trebaš nadići 3 gune materijalne prirode. I kod bakra ta distrakcija je jako velika. U 10 uvreda svetom imenu mi imamo tu uvredu 11. koja kaže ako nisi pažljiv, onda će vjerovatno s ove druge uvrede doći. Jer nisi pažljiv, ne? I kako da pobjedimo tu nepažnju? Razmišljao sam baš. Prahlad Maharaj je to pobjedio na način da je bio fiksiran kompletno gospodina. Njemu sve što se događalo nije ga moglo uznemiriti zato što je on imao točno fiksaciju ili bio u samadiju. Bhagavad Gita to stanje opisuje kao da si ocean i sad se rijeke ulijevaju te ocean, međutim ocean nije uznemiran, nije prevelik je za rijeke. Predubok je u biti. I za nas nešto praktično bi bilo da s jedne strane bakta ima sadhanu, mantra, sveto ime, čita spise. S druge strane mora imati aktivnosti. Praktične aktivnosti gdje može biti uključen. Recimo, meni su rekli, ajde daćeš lekciju, ja sa 7 dana sam razmišljao o toj lekciji. I mogu vam reći da je bila fiksacija na tu lekciju bez problema, sam po cijeli dan razmišljao o njoj. Zanimljivo. Znaš da će te doći ljudi slušati, znaš da se malo i na ego ti bacili, da ti sad ne kažeš neku glupost, ali zbog toga što imaš neku misiju, neki cilj, bez problema možeš taj po cijelo vrijeme ufiksirati u tu lekciju, nešto ću reći o gospodinu Sihadevu. U biti onda sa svih strana ti dolaze neke poruke, ne znam, tako nešto. Stoga mislim da je Prahlad Maharaj uspio sve to zato što je imao misiju. Mi moramo imati misiju. Šrila Prabhupada kaže da za um nikad neće biti sretan ako nema cilj. Ako nemamo neku misiju, a želim to ostvariti, želim to napraviti. Znači imamo 2 stvari. Jedna stvar je za nas, to je naša sadhana, naš intenzivni duhovni život samostalno. S druge strane imamo život koji ide na van i radimo za zajednicu. Jer ako imaš nešto dobro, moraš to podijeliti s drugima. To je priroda toga. U biti imaš onoliko koliko daješ, tako sad. Najnovije su izreke. Koliko daješ, to imaš. Što ne daješ, nemaš. Izgubit ćeš na kraju krajeva. Stoga pozivam sve bakte stvarno da nađu misiju, da nađu neki način kako ćemo služiti gospodina. I vidjet ćete automatski kad to krene, ta misija, kad ti se aktivno uključiš u nešto. I znaš da o tebi ovisi možda neka služba za gospodina. Da ako tebe nema, neće se možda odraditi. Gospodin da milosti. I prva stvar koju ćete osjetiti je ogromna sreća. I onda više nije bitno jesi u autu, jesi u kući, jesi na poslu ili van posla. Zbog te neke sreće ti si cijelo vrijeme ispunjen. Jer jednostavno ti si u misiji gospodina. I gospodin je Čaitanja Mahaprabhu je rekao Sankirtan, nije rekao samo kirtan ili džapa, nego Sankirtan, skupno pjevanje svetih imena.
A skupno pjevanje ili kirtan može biti bilo koja služba za gospodina. Sam Šrila Prabhupada je rekao da je dijeljenje knjiga Brihad Mridanga. Isto kirtan. Kirtan je i obožavanje božanstava i propovijedanje. Sve je kirtan. I poziva nas gospodin Četjan da bude san kirtan, skupno pjevanje Sveti imena, skupno služenje gospodina. Na taj način ćemo biti puno jači i srce će se puno brže pročistiti. I ja mislim da je to. Hare Krishna. Ima neko pitanje, evo neću pobjeći ovo. Hvala ti na predavanja. Kad se počne govoriti o demonima i božanskim demonskim odlikama i božanskim odlikama, mene isto to bune, ako bi mogu malo pojasniti. Nekad vidimo u tim svetim spisima, u Vedama i u drugim svetim spisima, vidimo osobe koje se nazivaju demonima, da imaju pobožne odlike. Da su dobri, dijele milostinju, brinu se za neke ljude, to su pobožne odlike. A s druge strane, osobe koje se nazivaju pobožnima, vidimo da imaju demonske odlike. Slada ih, ne znam, požuda, grubi su, mrzovoljni, imaju neke demonske odlike. I sad kako nekog naziva demonom, a nekog naziva polubogom, a vidimo da je to miks. To me buni. Na koji način sad neko polubog, neko demon? Da, jedna od mantri Nisihadeva isto, ne mogu se sjetiti koja je mantra, ali isto traži gospodina Nisiha da ukloni sve one nepovoljne stvari u našem srcu, jer mi nismo u potpunosti čisti, ne? Mi imamo isto primjese svega toga. Međutim, mislim da je ona glavna postavka je ta namjera. Jesi li ti aham išvara, aham bogi, želim sve za sebe, za svoj užitak, ili želim služiti Krišnu, pa sad trebam se pročistiti, jeli? Ovisi što ti je centar tvog djelovanja, ili centar tvog shvaćanja, ili tvoje svjesnosti. Može biti jako slično. Recimo, evo imamo Bišmadeva, imamo Dronačariju, jeli? Na istoj su strani, isto se bore protiv Krišne, ali Bišma je volio Krišnu i gledao ga ko svevišnjeg gospodina i gledao da na ovaj način će Krišnu služiti i na kraju dostići nadajući se oslobođenju sa Krišnom. Jeli? Dok Drona je stvarno mrzio Krišnu. Duryodhana. A sad kad pogledate isto stvari išao, rekao je Arjuna Krišni, što da ja sad radim? Sad da ubijem sve učitelje, da sada se borim protiv onih prema kojima treba imati poštovanje. Što sad da radim? Ne? Iznio sve te svoje, uništit ću obitelj, uništit ću tradiciju, ako se budem borio, najbolje da ništa ne napravim. I onda vidiš onaj pomak u svjesnosti, kaže ona Krišni, ja sam sad tvoj učenik, i molim te, reci mi što je šreja, što je opće dobro, za sve dobro. A ne preja ono što bi bilo dobro samo za mene, ono što bi bilo sad odmah dobro. Nego što je ono što bi bilo za sve dobro. To me zanima što je. I onda mu Krišna kaže, gle, boriš se, ali boriš se da zaštitiš dharmu i misliš na mene. Ne možeš ići protiv dharme da imaš dobre odlike. Nemoguće. Ti možeš imati super neke poene, ali te poene ako idu prema dharmi, na kraju će te još brže će te uništiti. A možeš biti ta dharmičan i u jednom trenutku shvatiti želim sve napraviti za Krišnu i sa svojim anartama ići prema Krišni. Zato Krišna kaže da postoje stih apiče, sudurača, roba, džante, mam, ananja, vaki. Da čak i ako počiniš neko grešno djelo, veliko grešno djelo, ali imao si tu namjeru da zadovoljiš Krišnu, da služiš misiju, Krišna će ti oprostiti i vrlo brzo ćeš biti ispravljen, ali vrlo brzo ćeš biti na dobrom putu. Sad, ali rođenja, Krišna kaže da rođenje nije bitno, što Prabhupada jako to naglašava, taj kastijski sistem je odbacivao. Rođenje nije bitno, jer vidimo često da su se veliki bakte rodili kao šudre, kao upornice demona, na suprotnoj strani, ali su ostali bakte. Nije bio problem, nego on govori guna i karma. Naravno, karma je ovo tijelo, to je ona početna pozicija.
koju si dobio, karte koje su podijeljene, ali ti imaš slobodu kako ćeš raditi dalje. I ako se odlučiš da bude božansko ili prema Krišni, onda ćeš doći savršenstvo. Ali odlike, recimo, zanimljive odlike koje se spominju, to nisu sad, ne znam, neka stanja, nego to su praktične stvari, znači i odlike i aktivnosti. Proučavanje spisa, piše, to je božanska odlika. Proučavanje spisa, to ne znači da si ti jednom proučio i to je to, nego proučavanje, to je proces koji cijelo vrijeme ide. Ne znam, samilost prema svim živim bićima. To nije stvar da ti kažeš ja sam samilostan i ništa ne napraviš. Nego baš suprotno, trebaš nešto napraviti, trebaš se uključiti i pokazati svoju samilost. To su odlike koje Krišna navodi. Na kraju kraja, kad podvučemo crtu, mi vidimo da su to stvari koje te dovedu na jedan nivo gdje ti možeš primiti Gospodinovu milost. I zato on kaže, ovim zavidnima ne treba objašnjavati ovaj razgovor koji mi sad govorimo u Bhagavad Gita. Jer zavidan ne može primiti. Zavidan, ako čak i dobije to znanje, iskoristit će ga krivo. Ovi su isto radili jagi, ali ne zato da zadovolje Višnua, nego da unište Višnu. On je radio strogost jer je znao da će Brahma mora doći, ili bilo koji polubog i dat mu blagoslove. Jer tako je napravljen sistem. Brahma nije mogu odbiti. Jer je ovaj zadovoljio. A što će on sad s tim napraviti? Sad to druga priča bila. I tu je Višnu morao urgirati. Ja mislim da je Brahma bio čak i opomenut. Da to ne treba raditi. Znači, oni se ne libe raditi bilo što, glumiti pobožnost, pa i u crkvi danas možemo mi kao prvim redom, ali ne glumiš pobožnost što god treba, ali ne djeluješ tako. Biti tvoj cilj je da ti budeš onaj uživatelj i ne znam što. Ne. I ne trebamo prema baktama biti tako, svi se mi čistimo i onda sad uzeti jednu stvar, neku lošu kod njega i odmah ga ti nisi pobožan, ti nisi ovo, ti nisi ovo. Gle, mi se svi čistimo. Ko zna gdje je ko došao, iz kojeg backgrounda dolaze ljudi. Tebi je možda to normalno, njemu je normalno možda bilo da se jedan dan neko nasmije njemu u facu. Da mu kaže toplu riječ. Ja sam recimo imao, u školi sam predavao matematiku kao zamjena i sad jedna curica mi u prvoj klupi stoji. Ne prati ništa, to je dijete je kompletno u svom filmu. I sad ja, što ću s njom, pa ja malo interakciju s njom, pa pitam, pa ja vidim kad god je nešto kažem, ozari se, ovamo, tamo. Sad ja otišao tamo kod pedagoga i pita, što je s tom curicom? Kaže, dolazi iz obitelji nasilnika. Oca nema, majka je narkoman i ne znam što, teška situacija. Kaže, ona kad dođe u školu, njoj je to odmor. I kaže da su često vidjeli tu djecu, jer oni imaju brata, da bi dolazili u školi kompletno plavi, koliko bi bilo nasilja. Jako slično ovome, jel? I sad i ja sam skušao, ta dijete njoj ne treba škola, njoj ne treba znanje, njoj ne treba samo neka topla riječ i ljubav, Što ćeš ti sad nju? Pa ona prvo neke normalne ljudske potrebe nema zadovoljene. Znači, samo da dobije malo sigurnosti, da se opusti, da može reći, da se nasmije napravi neku spačku čak, što normalno dijete će napraviti. Ti si postigao već puno. Kakva matematika, korijeni, ne znam, zbrajanje, oduzimanje, što to njoj treba u životu, jel? Ona nema ljubavi, jel? Tako da, ne možemo gledati sve jednako, jel? Gledaš s kojeg pozicije kreće i onda kad napravi taj mali korak, ili ko bi rekao isto prijatelj da ima 2 djeca autista, kaže, jedno dijete mi je sad zavezalo špigetu, ovu žnjirance, kako se kaže. Kaže, to je za mene uspjeh ko da sam osvojio olimpijsku medalju. I on ti skuš čovječe, da, vidiš kako je to, Ali Gospodin je tako milostiv da on u svakoj toj situaciji gleda to. Nije da ima sad ljestvica, ko na faksu i sad ako nisi prešao taj prag, ko te šljivi, odakle si, što si. Ne, Gospodin je drugačiji. Ali mi moramo isto biti korektni i reći, ok, on je napravio korak, ali to je za njega velik korak, za nas je možda beznačajan, ali ovo je veliki korak. Još tako pira.
Evo, hvala Hare Krishna. hvala na lekciji koje su meni tvoje lekcije zapravo uvijek jako dobre. Ovo pitanje što je postavio Ayodhya Deva je pitanje na koje se može odgovoriti na razne načine. Bhakti Tirtha Swami, moj guru, je rekao da postoji u svakom bhakti, postoji demonska, postoji dva psa, je on rekao, da postoji jedan demon, jedan bhakta i pobožan i bezbožan, kako god hoćete to nazvati, ali a koji će prevladati, ovisi toga o tome koga više hranimo. Mislim, to je jako poznata njegova izreka. A sad, sjetila sam se nekog primjera, recimo Indra. Indra imao tu najgoru osobinu da je bio zavidan. Maharađa Pritu je ukrao konja da ne bi, jer on je htio biti taj koji će najviše služiti Krišnu i koji će i dobiti radi toga, naravno, i najviše blagoslova. I onda je bio zavedan, mislim, to je poznato, svima priča, pročitaš i onda tako. Pa je ukrao konja Maharađa Pritu i tu se događaju strašne stvari. On je pretvorio se u nekakvog brahmana i tako. I dok je njegov sin prehvatima od Maharađa Pritla ga je ipak na kraju našao i silom su htjeli vratiti to konja i to je cijela priča, jako puno ima poglavlja o tome kako su tražili tog konja. A onda je došao Brahma i rekao je da pusti, ne moraš baš 100 konja i žrtvovati 100 konja. Jer sad je takva situacija da se to ne može. Ali ipak i onda na kraju je zaključak Brahma donio i u tom poglavlju piše i znamo da je Indra, makar je bio tako zavidan, ima tu lošu osobinu, što bi mi možda mogli nazvati demonsku, da je bio demon i tako, zapravo on je bio kralj rajskih planeta, bio je na jako visokom položaju. I šta se iz toga može zaključiti? Može se zaključiti to što je Bhakti Tirtha Swami govorio, da postoji kod nas kod svakog i demonska i sad koji bi bio za nas lijek da hranimo tu pobožnu i božansku vrlinu. Pa jedini nam ide taj proces kojeg smo prihvatili, a taj proces ima svoje određene zakone, moramo se pridržavati propisa i tako, još ima jedna riječ koga se nam posjetiti. Uglavnom, toga se trebamo pridržavati, treba imati svoju sadhanu i onda kad imaš sadhanu, kad čitaš redovito, stalno, dan za danom, kako je propisano, onda dobivaš realizacije i vidiš da si na pravom putu. Definitivno, mislim, to je naš proces. Ja se uvijek za to zalažem, iako neki to možda ne dođe na plodno tlo, jer neki misle da je to tehnička imate svašta, ali to je naš put koji trebamo slijediti. I onda dobivamo postupnu organizaciju. Ako čitaš svaki dan 10 godina živim u Bhagavatam, Možemo ići dalje možda. ako ne čitaš, Ima još pitanja, otegnut će nam se, da. pitanje? Da, ima još pitanja, da. Aha, dobro, sad ću reći, da. Ok, evo, gotova sam. Hvala. Slušali. Evo još pitanja. Eto, Đljevka. Pitanje je od Matrića, osim što je bio mali dječak, princ, i bio je veliki propovjednik. I do dana današnjeg propovjeda i nama, prijateljima, pa i nama. Pa zatima me, s obzirom na naše mjesto, vrijeme i okolnosti, da li, kako ti doživljavaš tu cijelu situaciju? On je svom ocu propovijedao vrlo izravno i to ga je jako razlučivalo.
da je možda drugačije pristupio ili našao nekakav modus za svoga oca, da misliš, bez obzira na tu demonsku prirodu, da bi on drugačije možda s vremenom počeo reagirati. Meni je ko prevlada zanimljivo što je on svojim ovim prijateljima rekao da obožavaju Višnu u srcu, Paramatmu u srcu. Jer je bio svjestan da oni ne mogu imati slike i božanstva i ništa izvanjski. Jer su bili svi obitelji demona, pa im je rekao jednostavno se usmjerite prema unutra. Da li je mogo? Ne znam. Ja osobno kad sam postao bakta isto sam napravio. Otvoreno sam pričao s roditeljima o nadi da će me razumjeti. Bio sam stariji i vjerojatno što si mlađi još si neviniji, pa misliš stvarno roditelji su tu za mene. Možda on stvarno nije ni mislio da će to toliki problem biti. On je dao lijep savjet, kao što sam ja i mami i prijateljima oko, neki su praktički odrekli mene. Postaje Hare Krishna, Bože, sačuvaj, što je ovo. A imali smo super odnose i meni je bilo čudno isto, kako to može tako neko tvoje opredjeljenje naruši taj odnos. To je baš bilo čudno. A ništa nisam promijenio, samo ne jedem meso, što se njih tiče. Ali. Ne znam. Neka je dobro reći direktno, pa što bude, bude. Još neki komentar, odgovor? Samo kratki komentar na ovo. Čini se da što je osoba čišća kao bakta, to manje ima prostora za manipulaciju. stalno to izvire iz nje. Jednostavno to živi svake sekunde i ona zna da je Krishna svuda u svemu i da je njegovo samo da bude to što je, čisti bakta. Ali imamo još neki primjer sličan tome. Pravo. Bhakti Siddhanta Sarasvati. Imamo i Bhaktivinoda Thakura koji je bio više takav. Ali rekao bih da u ovoj situaciji je malo ipak to nije nekakva životna misija ili nešto, nego jednostavno Pravad je bio što je bio, ne, a Hiranyakašipu je bio što je bio. Baš sam bio pogledao informaciju, Šrila Prabhupada je u 70. rođendan doživio na brodu. I sa 70 godina Šrila Prabhupada ide propovijedati na zapad. Pa to je strašno. Mislim, to su tjelesni problemi. Star si. Ja sad imam 53, pa jedva mogu sjediti, dole ući. I razmišlja se, on u 70-ima ide i 11 godina provodi intenzivno propovijedanje. Gdje čak i učenici govore da ga nisu mogli slijediti njegov tempo. I točno vidiš kad si instrument gospodina, onda što gospodin želi, ti napraviš jednostavno. Zato što Prabhupada je govorio da nemoguće je riječ u rječniku budala. Jer ako si ti instrument, onda gdje je granica? Jedna mala žica, kad je spojiš u struju, toliko energiju može proći kroz nju, što gledaš, ko mala žica. Tako da slažem se s tobom, da. I on drugačije gleda svijet. Što treba reći drugačije? Gospodin je gospodin i to je to. Teško je to, da. Hare Krishna. Hvala vam puno.